سلااف ئێوار باش هەڤان و تەماشەوانên هێژە ئیشەv em jara bernameyekî taybet pêşkêş dikim. Ev ne nûçe ye ne bülten e. Ev dram e. Drama malbatê Kurd e. Malbata Narînê hûn nas dikin, malbata Guran. Beriya salekî tiştekî pir ecêb hat serê vê malbatê. Tam dram. Tiştekî balkêş e. Malbat bi temamî mağdur bû. Ji bo hevalên me ên li derveyê Bakurê Kurdistanê, ên li derveyê Tirkiyê ku haya wan ji meselê tune ye, ez bi hema du gotina îzah bikim. Paşê jî bavê Narînê li vê derê ye, Arîf Güran, em ê çend pirsan jê bikin. Niha hevan no Narîn keçekê me ya heft heşt salî bû. Ji nişkeva piştî nîvrê jiyana wê xweş bû, diçû mektebê, dihat, diçû qursa Qur'anê li camiyê, li gundê xwe, Tavşantepe dibêjin navê gund li Amedê. Rojekî piştî nîvrê ji nişkeva wenda dibe. 19 rojan, 20 rojan, hemî hêzên dewletê ketin nava tevgerê, gundî ketin nava tevgerê, malbat ketin nava tevgerê. Nedîtin. Arîf Güran bavê Narînê wê rojê nel malê bû, çûbû Batmanê. Dawetekî wan hebû, qarta dawetê belav dikirin. Paşê bi şiklekî pê hesiya, heta ku ji Batmanê hat, yani pir eşk şand. Hat gund, ew jî ket nava meselê. Lê geriyan negeriyan piştî 20 rojan bedena Narînê di nava çemê binê gund de hate dîtin. Beden ji hev ketiye, perçebiye, rakirin, virda, wê da otopsî hêzên dewleta Tirkiye, edaleta Tirkiye rabû malbat sûcbar kir. Çapemeniya Tirkiye bi qasî 20 rojan li nava gund geriya pir tişt hatin gotin. Dêdî qudû hate kirin, sûcbariyên bêexlaqî li malbatê hate kirin. Pir tişt hat serê malbatê. Ji ber vê yekê îro me hewce dît ku em bavê malbatê, bavê Narînê, Arîf Güran em bikin bîvan jê pirsan bipirsin. Ka mesele çi ye? Dewt çi ye? Tişta ku hat serê wan, drama hat serê wan. Niha ji malbatê çend kes girtîne? Herî dawî dewt çi ye? Kesekî xerîb hatiye ketiye nava malbatê, navê wî Nevzat e. Ev Nevzat kengî hat nava malbatê? İşê wan çi ye? Eleqa wî malbatê çi ye? Tekîliya vê malbata Güran bi dewletê re çi ye? Vana hemî îro em ji Arîf Güran dipirsim. Hevalê min ronî ruha meselê ta ji salekî ye pir lêkolîn dike, dipirse, di nava meselê de ye. Min du sê bername çê kiribû li ser Narînê ew qas. Paşê jî min neşopand ama ronî ruha şopandiye. Ew jî îro di nava bernamê de piranî ew ê pirsan ji birêz Arîf bike. Ka ez her du mîvanê xwe jî bingirim jor, hevalê ku nûçeyên deqeyan dawî merex dikin, bila biçin vîdeoyê me berê temaşe bikin. Îşev em behsa nûçe nakin, em behsa bûyerên dawî nakin. Tenê mijara me Narîn, malbata Narînê û birêz Arîf Güran çi bersiv bide me ew e. Ronî merheba bi xêr hatî. Merhaba serserî min serçavê min heger derfetê te hebe jî du gotina gotinê te ve bikim. Ev mesele hem ji bergê yani çapemeniya Kurda pir derneket yani belkî malbatê jî xwe nêzî çapemeniya Kurd nekir û an çapemeniya Kurd jî pir nekir mijara xwe. Lê belê malbat bi Tirkî nizanîbû. Hemî bi Kurdî difikirîn û bi Tirkî diaxivîn. Çapemeniyan Türk yakin wê derê weke dibe çe, weke mirov hirç dahlê da bigire. Li bende gotineke yani têda hinekî sekinî be dibêje na dayika Narînê wa sekiniye ewlî wa gotiye pêre gotina xwe dorî kir. Welhasil vana hemiya pir bala me kişand ya em zanin malbat bi Tirkî nizane û bi Tirkî xwe tîne ziman pir şaştî bû. Eja niha tiştekî hinî girîng derketî holê yani ji bo me îro ev bername tabii ki hinekî malbatê jî nasib bikin êşa bavê Narînê Arîf jî lêgudarî bikin ama tiştekî din derketî holê. Çi derketî holê? Gelek ev kesên êdibê çe adlî tip yên evên bi sporên evên dibê çend bîleşim an teknolojî niha rapor û an daxuyaniya di nav rapora dinivîsîne dibêje heyran divê dawê da tiştek heye. Niha hem gelek rapor nehatiye berçav û dewletê va sê kesana yani bavê dibê çe birê Narînê Enes, diya Narînê Yüksel û apê Narînê Salîm müebbet ceza xwarine. Lê kesê dewletê girtiye ew mukir nehatiye neçûye negotiye heyran dewlet û
an falan kes o batışta çirbuya hadiye bazen bebejim devleti de tayt arabavi de kamera diye arabavi çüye kemi wî cemî û ev cenaze biriye wê derî ew kes devletê girtiye û bi torbê xwe biriye araba xwe biriye 4 sal û 6 meh ceza xwariye û ev kesê dina bi tu hawî suç pasî zerren ser nehatiye tespît kirin. Kesê ku tu bas dikî navê wî Nevzat e ne? Nevzat Bahtiyar ez dibêjim. Yani her tişt li ser hatiye tespît kirin dî kesî 4 sala ceza xwariye va kesê din tu hawî tiştek li ser nehatiye tespît kirin ama bi hawakî medya Tirkiye çi gotiye li goreyê van vî hawa va kesana müebbet ceza xwariye. Vê dawiyê da ji yekî wekî dibe çek Tuncay Beşikçî yani kesekî gelek tê nas kirin va de tayana hemî anî li ber hev diraftin û gelek rapor hatin nivîsandin. Êdî dibêje heyran her kes dî yani kesên xwedî vicdan û kesên xwedî agahî û lêkolînê dikin vê dirê de dibe çe yani bi spor vê dirê de şaşiyakek heye. Êdî her kes dixîre û adin jî parlamentera demê Sevilayê Çelenk jinekeke akademisyenê aştiye ye û heman demê keseke feminîst e wê jî pir balkişan seviye û dereqê vê de gelek nefîsê xurt jî nivîsandin. Yani bi hawakî derketiye ev malbat ji ber nikanî bû xwe biparasta bê ziman bû bê kes bû îş hatiye serî û ya jî Nevzet kî Nevzet diparêze çawa însanê Ronî wekîlê me Gergerlioğlu jî herî dawî çûye zîndanê hevdîtin pêkaniye tam dema ku ji zîndanê derket daxuyeniyekî pir balkêş daye. Dibêje ez bawer nakim ku malbat suçdar be. Ez îqna nebûm. Tiştekî ecêb e. Kesekî qilane wî ye. Yani van kesê bi spor kesek înînane wî êdî her kesî dî ha dike dibêje heyran viya çapemeniya Tirkiye vana war kir Sevilayê Çelenk jî ew jî herî dawî çû Erzincanê Cem dayîka Narînê Cemrî Narîn. Niha em mîvanê xwe nedin seknandin. Ez bername herî zêde ji te re dihêlim. Teve. Hevra birêve dibin lê ji ber ku te mesele şopandiye ez bi giranî ji te re dihêlim tu bikek Arîf re bikevî diyalogê baştir e em hema xêratinekî lê bikin. Birêz Arîf Güran merheba bi xêratî. Serçavê min serserê min pêşî ji malbata te re saxî silametî dixwazim ez hêvî dikim di demekî kin de tu bigêjî hemî ferdê malbata xwe ê li zîndanê û ez hêvî dikim ev êşa te derbas be êşa Narînê êşekî pir giran e bandor li tevahiyê Kurdan û Tirkiye kir. Xwedê neyle. Wextê qala narîn dibe ez sinkî xwe nagirim qusê nenerim. Xwedê heqê qîza min neyle. Xwedê heqê qîza min neyle. Yani tiştekî wisa hanîtin serê me xistin tiştekî wisa milletê kurmanj bile ji me reviya. Tabii îro hinkî kurmanciya me û êwe hinkî belkî ji hev farklî bin qusê nenerin. Qet kêk Güran tu çiqas ji dilê te tê bi kurmanciya pir rehet qiseke. Tirkî bixe navê, Erebî bixe navê li gorî te tu çiqas xweş xwe îfade dikî eyn wer xwe îfade bike. Kurmanciya me mîne hebe Ser vê dunyayê de tofanekî hat ser malbata min yek û ayla min du. Malbat ê min bû. Aile jî nüfus olarak em tev bûn. Di ser rê dunyayê de nahatî serê ti însanoğlu ya. Tiştekî wer li me kirin kî ji irqê me, ji cîranê me, ji gundiyê me, ji bölge însan ji me reviya. Bi lekekî wisa pîs kirin kî li me gotin kî heşa vê ailê va pîsîtiya. İnsanekî ê va îftira bike duwa insana de mevcûd e. Duwa insana de mevcûd e kî dibe belkî herkes wisa ye. Tabii îro milletê kurmanc genelî wî ji dînê xwe re, ji namûsa xwe re, ji şerefa xwe re, ji heysiyeta xwe re her zaman li pêş e. Her zaman. Vana ji milletê kurmanc re çizgîkî sonsuz e.
زمانێکی وسا پیس هانیتن ئۆرتێکی ملەتێ کورمانج بیلە جمە ڕەڤیە bölge jme reviya bigire heya Awropa herkes ji me nalet li me hanîtin ama aman yaman ti kes me derdê xwe ji însana re me kir nekir me derdê xwe ji însana re nebû ti kes ji me bawer nekir min kelimekî digo bavê wî pêhesiyayê jina xwe birê xwe zarê xwe sawilmiş dike min at kir hezkirina qîza min ti kes mîna min ji qîza me hez nake ti kes nikare ewqatiya qîza min weka me bike hayata min qîza me bû hayata min gerçekten hayata min qîza me tiştê tulîn jî qîza min hebû ew jî nexweşînekî giran bû hey salî rehmet kir tiştê tulîn Wetê Xwedê narîn da dunya bû êmin ji wetê got keça te çê dibin bi goyê navê narîn be ew ê wek navê xwe jî mezin narîn mezin bibe narîn ne dişibiya zarokê din ê gundan behs qasê ku behs dikin narîn ji zarokê gund baqiltir biye jîrtir biye pir şiyar biye însanekî pir serhemdê xwe biye narîn çi bixwesta herkes ji bo zarokê xwe dixebit herkes ji bo ayla xwe dixebit narîn tabî ewladê min pêş hebêdî jî heye ama narîn farklî bû qîzkî bû heyata me bû dunya me bû her tiştê min narîna me bû diyayî bigot em herin cîkî min digo ez bertilîm ez nikarim herim ez ew ê gazî narîn kire bira oda wiya lê bigote heş bavê xwe bêjî bira me bive ew ê bata xwe bavê te hemêza min ma çêkira hê bigot em herin min digo em herin qîzam tu bêjî çi ez em herin qîzam delalî mezin bû ye Divê dirê de tiştekî sewal kim yanî roja tu ji batmanê hat li ber kamera min ev gotin ji te bîst ji ber hîn germ bû te got heyran keça min ev kî kuşti be ji malbata me bin dost bin nas bi xerî be kî be em tev hevder xwe ez dîvîsana em ceza bikin ev daqiyên te ya yekemîn gelekê bîran ez îro jî dibe Wallahi العظیم تلیا کید مرنا کشا مده هب او رونیا چاوه me bibranê ev kir ez îro jî dibêjim ama ne bi îftira ne bi derewa ne bi gotinê qirêj me kirin medya Türkiye pîveka min oxur yazara wî tune Türkiye wî tune kurmancı bi kurmancî bi zimanê xwe xweş xeber dide ama wekî bi Türkî hinkî zorlamış dibû peyvî wî bi hera wî çarpıtmış kirin got layê min li wir cixare dikişîne li ba axir gotin way enes li wir esrarê dikişîne peyvekî me Diyarbekirê heye em li vê derê milletê vir Diyarbekir ji esrarê re dibên cixare em jî li vê derê cixarê re dibên cixare yanî viya kirin tiştekî ecêb rabûn layê min enes di care birin İstanbulê adlî tipê ji porî wî ji canê wî rapor girtin gotin kî di nava zikê mehkemê de gotin esrarê ve naxwe nikê esrar hiçbir uyuşturucu madde di canê vê Kurkê de tune zarê min em malekî wisa zengîn muwarlixlî qa trilyoner sahibî ninin tamam îro edê kî tune ya di bölga
کردا دا ارد کیتنه ام جی 14 برانن ام 16 برانن جباوی مجمر مایه 1000 دولم هر کی ما هفته 8 دولم ارده كيك عارف دفي دريد تشتكي ببرس مادام تمس مثلا پراكريه بيشي گوتن مالباتي پر زنگينه عربي پر لوكس لبردري وانن وانا دخون و دخون سر خورات كن بن خورات كن يعني تشتكي هون نورمال مالباتي حالي خدا خويات كن از آیا غشتی مثلا ام کرمانجی دبین به ترکی دبین آیا غشتی اشخور عربه دستینم دفروشم قدیم من مزن باران لستر کمچه دخوته من انس شانده بو مالاتیا لستر کمچه دخوتی من عثمان شانده بو اون gözlük کوپریه لوی درش خور گارسونیه دکر yani ام مالکی حقوق زنگین بن ام حقوق مالکی varlıklı بن yani de parada aile olarak am varlıklının am hoş aile xo gurur duymuştuk او tişteki farklıyı va insana çımadı xavetin layme çıma der zarkiye mi çıma der garsoniye on gözü de garsoniye ki zarkiye min der Malatya çıma der lüve der be mahat anas çuluk pejona hatu bu mali baranji askeriya wi hatu bu go baba azwerim go abim der asker go azwerim golayım bixavte golam beriya vekriye roja olayı yeke şeve müjü otogarı hani mali yeke şeve وقتی olayı da etedi bölge mede وقتی olayı ki çeyde be herkes bu alikari ki malbatı herkes be dixwast yardım eki dixwast tişteki bike mesela nevan da hatın gotin vay baba güranlar var araba ya baba verin güranlar var araba sonra güranlar ser var arabayı nevanın hatının yaş boy geçmiş bir yaş goti hizmeteki embekin heye jboy vi hatının araba ki usta azana belki işte bejim te bavar naki vallahi in araba muhtar 94 model Broadway orta kasayı yani tişteki usta hani nabrede az benim bira temaşevanan bray kek Arif Salim kunhar hapse daye muhtar gün bu çima bahsa devlemendiye ve hatekrin yani hatta iddia kirin ku ev malbat bi devleti radına ve tekiliye daye arawan devleti pir xoşe devlet pir pere dewan iş mişi qaçaq dikin nizanim çi hemmi anin bi mesela kuştuna narine ve gredan yani mesele fehm nekir mesele jinişkava cinayeteki derbasi meseleyin cuda bu o hayat fazla şartlar oldu Tekliya devlet içiye ya insana ki iro de Türkiye Cumhuriyeti'ye de yaşamaman çıbısı yaşamamacı evi tekliya çıbı iro insana ki çava iro muhalke ki Diyarbakır berdama xo çava dikise hayata xo çava devam dikise hayata meci evi bahsa tevli hat kirin silahı ku dibin tevlida ve şartine toneki tişt hate gotin pir acib bu rast yani tiştê war ji go hat gotin cana me digo em vana tev emin em diketin heyretê ya digo ana vana qala me dikin vana qala namusa me dikin vana qala şerefa me dikin vana qala heysiyeta me dikin yazıklar olsun me fikirî ji van insana me heya îro qala namus û şerefa kî kiriye îro herkes di resmî daire olarak namuslu şerefli bir şekilde çava nane zaruriye xo kazanç dikirse bi xevetin bi şoğlandın bi çibi em jî bi viyawî bûnin gotin vana hezbolahçînin ya migo wallahi li mêj nakim ya ji boî Xwedê pêxember ya yani kanam çawa bin hezbolahçî gotin vana mafyanın ya em di mafya de bin ya vana ana îro ez mafya bin perê min zehf bin ya ez yani xanî ki yaşama xwe ki daha xoş bikim ez xanî ki xoş xwe lê kimî yani bu sa çirkin pis ew kirin ki
ifade lime kirin ki me bêxwedî hiştin. Yekten me bêxwedî hiştin. Milletê me kurmanc terî misterê olayî iştere got ji were got milletê me kurmanc ji watê qonî dibin namûs qonistî inkî qirmizî çizgiya kurmancayî. Ama gere bawer nekirin. Gere bawer nekirana, gere bawer nekirana. Niha millet dipirse kek Arîf dibêje ev însanê bi navê Nevzat çi eleqewî bi malbata we heye çawa hat bû dostê we? Te eleqederê me û aqrebetikî me bi va însana re tune. Va însana heftê sal berê, 6 sal berê dijminantiyê dikin. Gundekî Diyarbekir dimînin, farklı gundekî dimînin. Bavên Newze jî eynî bi viya wî şivanê hevalê xwe dikuje. Li ser wê kuştina wî ji hepsê dikeve hepsê ji hepsê dertê bêxwedî olarak em tune bûne hatine wê gundê. Ha têbêjî kî gund sax ê wey tişkî wisa tune. Digotin 20 mal. 110 mal di gundê ye. Gundekî mezin e, gund sadece 20 mal nine. Tabii îro herkes soğakçı henin, kalıpçı henin. Ya ji xwe dixevitin. Îro çawa derin zarê min derê ser kemça dixevite. Ew ji derê bi viya wî. Ew ji xwe derin dixevitin. ev herî dawiyê tukane ji me re hinekî bibêje herî dawiyê niha rewşa yani hevjîna te xanima te Yüksel kurê te Enes û Salim çi ye? Çuqa ceza xwarinin hinekî rewşa dawiyê tukane ji me re bêje duruma dawiyê. Vêga gelek tişt bû. Zulmekî pir mezin me kirin. Me di mengana de derbas kirin. Yani nayê gotin hinek tişt em nikarin bêjin ayrî meseleyî. Li ser vê tiştê wextê Dijminiya we heye bi kesekî re beriya narînê dijminiya we hebû kesekî re ji nava dewletê ji nava ordiyê kesê ji we hez neke derdora Nevzat kesê ji we hez neke hebûn. Tu bawer bike îşê me û însana sadece ji alîkarî pêştir tişt nebû. Yani insanekî di tengayiyê de insanekî ya yardımekî ya eşter bêjim yani qenciyê me gîştî insana. Xirabiya me negîştî insana. Vallahi azîm me namusa kesê neneriye. Xel nikar namusa me binerin. Vallahi azîm me xarij alaqederê zarê kesê nekiriye xel xarij darûkê me birin. Yani me te'del insana nekiriye, me zulm li insana nekiriye. Em ne aylekî wisa. Em ji bo dostê xwe, ji bo aqrebeyê xwe em bi şev û bi roj ji bo mesela di bölgeyê de hinek însan li hev xista ya pevçînkî çêba heya va însana me wan bariştirmiş bikire em dirostî ro di nava topluma wa însana diman. Apê me ne em. Mesela îro bêjin em ya şîvekê. Apê me. Di bölgeyê de şerekî çêba eşter bêjim li hev xistikî çêba apê wan diçû diket nava wan heya wê malbatê li hev nanîta ji xwe ji wir nediqetiyan. Yani zirarekî me bigîjî insana nebiye. Ama gelelim bölge olarak me sahipsiz iştin. Kes ji bo xwedê tiştê zanibû rastî tiştekî mijûr nebûn. Niha pirsa ronî hebû kek Arîf pirsa ronî heye yani anha ew ferdên malbata te hevjîna te birayê te kurê te hepsê dane ceza li wan hat birîn cezayê muebetê yani adalet nabêje çima ceza birîn sebep çi ye? Çima ev Vallahi azîm sebeba pîreka min û zarokê min ceza xwariyê li mala xwe dixew debûnin. Sebep ew e. İfade pîreka min îfade Yüksel serê bê pênca de radibe piş baxçe ji xwe re baxçe bamiya ajotiye. Her şevaxê ew zû radibe diçû 2 kilo 3 kilo bamiya min digo ya nikte nikarî tu guneyî te xwe perîşan kir ya xeşliqê zarokê min dere oxulê ez xeşliqê zarokê xwe derdixim ez diçim
بامیه تو دکم تکرت بامیه مش مر به بفروشی هر شواقی 50 راد و حیا ساعت 7 8 بامیه خدانی دادمن مدبر اون gözlüğe جیره دفروت مدانی پرید داوی işte 8 şunda evrad zat germ bu pır germ bu gerçekten pır germ bu انا اورج او شم انا ایشانی جی اوتوغار میوهانی ساعت یک شوه هات حیا او دیاوی جرا نان حاضر کربو حیا نان خو خوا ساعت بود دو مگو خوامت هذا او حیا ساعت سیا رونشتن او جی رازایبون شو انا بیج حیا ساعت سه چارا چارو نیواج مال در نکتی işte Muhammed Limalı تو باسا چاره پشتی نیوروید کی یا چاره سیده اره چاره نیوروی اره نیمه Limalı Muhammed Limalı Enes Limalı خانم عامل Limalı plaka bire miji di cara tê mala min vedgere makina min xirab bû çamaşır makinesiya min xirab bû cila biribû wê derê gede ji îş hatibûn cilê wan şuştin û çûndin hatin di car çûn hat gotin ki inkar kirin gotin hediye güran te neçû vê malê îfade gedê min eren heft salî 6 saet îfade wê Kurkê girtin gotin vê gedê elim andinin vira dike gotin Muhammed xwe nin malê ew jî vir dikin ew tiştê pîs gotin nale li wan bê yani akıl qebûl nake vê tiştê akıl vê tiştê qebûl nake birayê min ew roj jinê xwe zarokê xwe heft zarokî wînin çar heft qîzî wînin aynê di yaşê narîn de qîzî wî jî heye şevaqê radibe wan dibe Diyarbekir cir ji wan distîne di do çil bê sisiya de digîje gund sisiya de digîje ber deriyê xwe derbasê mala xwe dibin zarokî wî cilê xwe li xwe dikin êdin li xwe dike êdin yanî tîrin nîşanê bavê xwe didin dibe vana tev virin tev derew tev vire dibe Salim Guran dibe vê saet şeşa de te di nava gund çima xizlî çûyî yaw dibe ez şeşa de nava gunda xizlî neçûme ji me re gotine erebekî way li serê gund derew tê erebekî derew tê ji wê derê bekî elektrîkçî bin qaçaxê li te ceza bibirin û ez ji bo wî zûçûm rastî got ser vê rastiyê jî dore trilyonkî 2 trilyona jî qaçaxê tin nebû jî ceza birî wî jî birî vêga terafê me jî tev qapat kirin Divê derê de mamoste beran ez xwazim tiştekî pîratê jî xem tiştekî girîng heye yani divê derê tonin çi bûye anha raporek derketiye berî vê rapor dema ev ceza li va kesana yani yükselê li diyan narînê û li birê narînê Enes û li apê narînê Salim hatî birîn ev rapor nehatiye berçav nehatiye girtin çi rapor niha lê dinere niha rapor derketiye dinere yani ev îfada Enes daye îfada Salim daye rast der çünkü çima rast er li goreyî telefona wan di heman cî da sekinî û ne li diye û verî yani internet vê dixwe yani belliye ew kes cî xwe rûniştiye ya da Facebooka xwe da ya ketiye ji we ketiye Instagrama xwe yani îfada hem a Enes a Salim niha hemî rast derdikeve yani wan çi îfada xwe da gortiye ev dibe çe internet verî ya telefona wan ew jî wê rast dide û zaten mesele çi ye mesele ev nehatiye berçav nehatiye girtin a bin çi ye a Nevzat Baxtiyar ev zamanê yani girîng ev zamanê ev dibe çe ev olayî hatiye serê narînê li wê derê ew verî ew internet şixulandin çawa dihare li a Nevzata sekiniye yani belli ew mirov wê çarê bi telefonê re nemeşgûl e tiştî din re meşgûl e welhasil hêdî gelek tiştî derdikeve nijarê em lema me xwestin hinekî li kek Arîf gudarîkin em hêstê xwe ez vê jî bêjim bi destûra we niha yek pir mübalağa hate kirin
جالیه چاپمنیا ترکیه و یک جی جبوه مالبات رش بکن پر افتراین عجیب افتراین ندیتی هاته کرن پاشی مجی وکی چاپمنیا کرد مگوتم چوا ویا آنالیز بکن هبه تونه به جبو نیته کیه نیت اوه ملت کرد جواکا کرد خراب نشان بدن ببیجن وانا مروفین اخلاقی وان کیمه نوا هفدانه مینا یعنی دبن ناو مالباتا گراندا به تمام جواکا کرمانجا خواستن خراب نشان بدن موار فهم کر جبوی وی ایکوز جی ترکی دهاتن جواکا کردا فهم ندکرن جوار رش کرن مسئله که حساسه tabi rojnamegerên Kurd jî pir neşûn eleqedar nebûn ya rastî çawa ku birêz Güran jî bes kir topluma kurmanca reş kirin wan roja yekê qeslî hat ba min got tu min nas dikî min got na got te nas nakim got ez jî te nas nakim got li ser olayiyê te got cîranê min mi dişlamîş kir li ser olayiyê narîn de got me dişlamîş kirin got ez li wê derê ilgî eleqedarê min ji we tin nebû bîle got em dişlamîş ama malesef me dixwest li me xwedî niha tabî Sevilay xanim Xwedê jê razî bin di vê olayiyê de ya 8 milyon insan heye 8 milyon 40 milyon Kurd hene 5 milyon Kurd hene di nava va insana de got ez ji bo 10 deqekî ez hatim nîv saetekî mehkemê got ez binerim viya ez jî beelimin got ez 10 meh ez ji vê tiştê xelas nam ujdana min qebûl nake însanê bi ujdan însanê bi rehmet dev ji vê tiştê bernadin îro Ömer Gergerlioğlu vallahi min nas nedkir billahi min nas nedkir min Sevilay xanim nas nedkir olabilir îro îdeolojiyê me bekî ABC partisi ya partiya din ya êdin heman neticede ez kurmancım öza min kurmanc özê min kurmanc gerek min sahîb derketinan ayla min derketinan malbata min sahîb derketinan ya em vê jî bêjin ha anha Xwedê kesê bêkes neke Xwedê kesê bêkes neke ev dava niha ev hepsê kesê ceza xwarin yani dayîka narînê û birê narînê Enes Salim apê narînê va kesana bi tu hawî li gorê yani ev cezayê dibê hatiyê birîn pasî zerre tiştek li ser nehatî tespît kirin hew çawa di çapemeniya di medya Tirkiyê de çi hatî gotin Gülben Ergen hatî wê derê bi hawakî medyayê çapemeniya Tirkiyê ceza lê birîne zaten ama evê din Nevzat Baxtiyar yani devletê girtiye ne çûye bi xwe li xwe bi gor nehatiye li ser sûc hatiye girtin ev kes 4 sal û 6 meha ceza xwariye me hevdin wê di nav me nabe û niha raporê derdikevin li hortê tiştê derdikevin her kes êdî kesên xwedî dibe çi ilim kesê zane yani derheqê vê meselê da bi pispor yani uzman dibêjin ya herkes dibêje heyran dibê vê şaşiya keye yani ev daw belûye wê hawa nare ev malbata me ji nelîtî ve dît me nedît li Diyarbekirê li Amedê navçeya dibê çi Baxlarê li ber çavê me di şexsê malbatê de aslında hemî netewek Kurd hat reşkirin û nizanim Enes çi sûc kiriye û nizanim apê wê çi kiriye ya wê çi kiriye heta qala zêrê destê wê dikirin ma digo hewqa zengîn e zêrê destê Yükselê ez zanim pêra baran ez dovêra peylîm baran got ronî zane awa zêrana min û birayê xwe heta me ji dayîka xwe re kirî em çi qas me xebitînin me her yekê maaşê xwe top kiriye dayîka me got pir li ber me daye pir xebitiye pir kar kiriye me gotiye em dilê wê xweş bike Yüksel kiye Yüksel jî keçeke ji Batmanê ye 2000 dibê çi salên nodî da gundê wê hatiye şewtandin hatiye Amedê yani gund mal hatine şewtandin salên nodî da û baran jî bi xwe ji me got yani çi cara wexta me biçe deng bidana ray
لهرا محمد بيجن راي ما شو دنگ بدي ما شرطن دات قولي خد داس بيمن تي رايا من بدا دم بارت ومش جانا روي بترسين قوم حنك قوم داي ولا من داي دا بارتي وطبعا كم بي حنك كده بيرا خلينا يعني مالبات جواني مالبات يجي امزاتا ده البجارتنا شد بينها او ده البجارتنا بينها دنگي دمي وعاقبي وكهلا يعني هناك بدن دمي هناك بدن عاقبي يعني از ویدری ده به صورت تشتک بیجم نه مسئله جبرکو ایش و درام تده هیه جبو من فکر سیاسی عملبات چه دبه بلا ببه جبو من قیمت ایتونه فرق نه yani جبو من فرق نه که ده مسئله کی اتیکه مسئله کی اخلاقیه olay ki buyere ki çeviye ev buyer çi dibe bila bibe gerek roni be ev malbat MHP'yi be AKP'yi be DEM be HDP'yi be ji bo me firq nake ya mühim malbat dibe Türk be dibe Azeri be ew jî firq nake ya mühim insan ferdekî malbata xwe keçe xwe insanê herî bi qîmet wenda ke û paşê jî di ser de weke bêexlaqî were sûcbar kirin paşê jî ferdê malbata wî muebbet bixwin paşê jî ew qase heqaret were kirin êş heye dram heye gerek ev mesele safî be çawa safî dibe ez nizanim ji bo ha tu weke agahî dibêjî malbatekî welatparêz e Kurd e Kurmanc e gundê wan hatiye şewitandin zemanê xwe de bûne mağdur rast e dibe ku ji ber hin sebeban fikrê wanê siyasî cuda be vana em napirsin ji xwe em nakevin navê ana tiştê heval merex dikin temaşevanê me merex dikin yani ferdê malbatê çima bo meebetê tên ceza kirin çima nevzat ku dünya alem zane ku sujdar e çima nehatiye ceza kirin ji bo ez dixwazim kek Arîf hinekî meselê veke olayê veke çima ceza dan malbatê سوالك جدي لكن يعني كسكي çünkü كسكي بتايبت لدردوري وكحكومة دبا دولة دبا عسكري دبا بوليس دبا نوزات دبا باريزة هيا قالوا kek Arîf te pirs fam kir yani dibêje ronî dibêje di nava mehkemê de derdora dewletê de kesê xwedî li nevzat derkeve wî bigire ber bin per û baskê xwe heye yani ما تنبا ويا yani او تنبا او چهار ما و شش ما جزا دخواست ها ایرو ای کچامı گرتی او ای بری او eğer vi neststrandana vi ödül nedana vi çağırma و şeşme ceza dixwast av ya adaleti medya Türk tevaki go itirafçı ya ji boya xwe ve insanê ne itirafçı ve insanê di mala xwe de watê di reviya hatî zevkirin watê hatî zevkirin jî birine înşaatê de heta çend sîla lê xistinê ez rastî bêjim watê lê dixe dibe mikiriye Xereqol Komtaniye me li wê derê tê dibêjî kî birayê min barij jî bixur birine dibe kî çavê weronî way me wî girt îro va tişta tune va tişta înkar dikin rabûn ji gora xwe qilifekî uydurmuş kirin rabûn senaryo çêkirin ya rabûn dizî çewirmiş kirin dizî hûn ji Xwedê û pêxember natirsin وجدانê we tune dînê we tune îmanê we tune ferz dike tir tapmışê çi dibîste ne önemli ne ki ferz Müslüman dînî ne yani mesela îro em bêjin ez zerdoştî ez Elewî ez İzîdî ya tu ji wê fedî nakî rabûn li ser aile çirkin aza alınmayan senaryo kurmuş kirin li ser xwe li ser qaxit rabûn senaryo çêkirin mixo qetant mixo çirrand mi gokî qemera ji mala min kîlometre û 700 metre dûr in ya îro eğer wextê ayla mibe mi bi 15 roja 20 roja medyayê de mi got em dixwazin bi te xeber din mi got werin gund qarşî dara îkî eskeriyê li vê derê qemera heye werin vê derê ya qemera di destê we de ye werin vê qemerê derxin محکمه en son rabû gokî got me qemera haniye axlim qemera haniye baran güran jî dibe ew ji xwaze tevlî bibe ke kenarînê birênarînê ye
اگر ما مصابتن اگر لینک به جمعی هوا از ریش برا بشینم از لینک جیرا بشینم برادا یا تو تشینی بسکنه جرا بشینم از ویاجی دخوازم وقتی من 6 روزا گرتن گوز آلتیه مگو مش بوی خود پیغمبر کن اون بردن از هرم سر مزار قیزاخ گوتن اویتا بکوشن مگو مش بوی خود کن اون باوریا و سر چه به مبردن از هرم سر مزار قیزاخ حقی منه گو جان تد تالیکیه ده برای تیتا بکوشن یا مگو اون دولت اون نک برای ما بکوشن اون دولت که عجیب اون نکار مقوله میشکن مکر نکر مبر ندم من نشتن از هرم دورا مبردان اچون با و چاقی دنما دن باشخان بو اچون با نایت اره مگو باشخان تش بوی خود پیغمبر کس اوقاتیا منت کر تکس اوقاتیا منت کر اوقاتیا ما قبول ند کر یکی می ناسب و باتمانی گده خالتیا یکسل بو یا مگو تش بوی خود تو وری هری با یکسل از ناگیجی می ده چه دورمه دیگه والله العظیم کس نهات اچون با نایت اره مگو باشخان مگو مش بوی خود پیغمبر بکن آلیکاری ما بکن وانا ما منگنه ده در باز کرن وانا ما پرچه کرن tamam لمن نکرن اما آیلام محو کرن گو tamam کا کیه یا مگو تو باور ناکی وانه بردای ای بردان وقتی هانیتن تفترسیان گو ام نابش کچی گو ام نابن اوتی مگو وای ده حبسه ده هنگ ده حبسه ده گرتینن هر جانی وان بنره راپوره کی بگره باش خان گو اون راست خبر نادن گو اون راست خبردن مگو باش خان ما چه فرا کریه گو اون راست مجول نابن گو اون تلیا آیلا و تدهیه یا مگو آنش بوی خود پیغمبر اگر کی شاشیتیش تر خبر ده گسته برش بر نکیش مالا خود از چوا شاشیتیش تر خبردم راستیش چه از راستیش تر ده بیجم ما کر نکر ما باشخان اقنا نکر ما چند حب اوقاتا دی گو والا از مجبور وقت تا بیجم از ایرو کرمانجم اوجو کرمانجم گره به نرین من نکرم گو والا بارو ما تهدید کرد به بارو به نکه و دعوا یا مگو چوا بارو تهدید که سببش چیه ما وسا کرن کی ما کرن شیطان یا اونش خوده بترسش خوده اونش پیغمبر فدی بکن ما چکر بوشته نایت اران ده محکمه ده هفته حب اوقات لپش ویده قاقت یازده که به ویاوی خوده هفت شعده افترا دبه افترا باب ایمانا ویتنه دبه افترا باب ایمانا ویتنه هاوی باکی سه سوری جی یوسل پرسی جی انس پرسی جی سالیم پرسی جی نوزورا گو فقیره تنه نزان خبر ده گو نزان ترکی جی کرمانجی جی نزان هم جویره نوزورا پازا 20 سوری پرسی جنا نوزورا یک سوری کی پرسی گو تمام فکر کم قضیه یا هم گوتش خودی ناترسی پشت محکمه هاتی دبه عارف از بر دایک یشتال کتمه ون مساعده بکن از 10 دقیقه 5 دقیقه ساونما مگو تا ایمانا وی چکانده بوده تا سوریه نتج پرسی وجدانا تتنه دینه تتنه مگو ایمانا تتنه تا سوریه تفدی نکرد تا وا سوریه جوید دیا نارین تا پرسی ام گش ناموس تعبینه ام گش ناموس مهیه قد مگو پوزه تا نشوتی تا وا سوریه دیا نارین پرسی هی خود دینی ماشته بسینه خودی حقی من نیده باران بخیراتی سر جواب سلام علیکم باران تو برای مزن ای ناری نینه وسا از برای مزنم او اگر اشاش نبم وقتی دفن کرنا نارینی در تلوی داری حاضر بوی نه اره از بوم دفن کش خو از بوم برای مزن در بوم دفن کرد از بوم ای در و تو بوی لوی داری تب کرمانجی هنتشتا تدگو ما مرو چاش بو پرتشتکی وساد که او چه مسئله بو مقت فهم نکر ور سری مدامات
تبعث پرکر اما مسئله tam صافی نبود نه يعني مفياد مش شرط جو هم چه گلو نه مقاله پرم مدگو يعني وچش خواه مدخواست مفياد جو يعني sonuçta خوام رو رحمت کربو نظام بو کی بوجی çünkü امج نظام بود این ناوی در نکت بو سبای مفياد جو اری ایجان ها دا که کرم که بیجه قد تشتی کو باوی تا گوت تشتی تو لی زیده بکی نا هر کس تشتا مرخت که دبیجه و نفزات چما نهاتیه جزا کرن کی لپشویه او قصا اطراف کریه او قصا سوچی خواه وکری گوتیه چما نای جزا کرن یک جی او گوتنین اوی هه گوتنین گالیپ oğlu Ensari çubuğu Galip Ensari oğlu بله gotini bir hene o gotini bir pır zararda mı albata ve şu bu mesele اشخو اشتره اما هبو هب اشتره هبو هرم normalde kurmancı ama eva pişik fark dağırı de ava daha okey na baran kurmancıya te pır başe hema be hamde xwe qise ke çıqaz dikari Türkiye tevlike liguri nuna kutu bi bray xwe qise ki qise ke qet nexeme سرچاوه انا تدس سورج میگو اشتره وسابم انا دجروجا پیشی حتی روجا سونی هنگ تشت سروی عالی سناریو چیکرن هنگا افترا بیتن کی خلکی لکور بجی جوی عالی نفرت کرد چونکی تشت دگو gerçekten تشت او صحابانا کش وی عالی حزنت کرد قالا ناموسی قالا بان افترا قالا وی هنگا عالی کرن خلکی yani جمن نفرت کرن ها ki tişte o sahabana gerçekten geremeren nefret bikran. Çünkü aile ki avqa pis hebe ki biji az baba min gotaya xwedê balamam bide. Ama kes nava men zanı kes men nas nag kes men kes mesela nego ya natin kelega ma nego ya avqa xarabın. Un avqa pisin biraji. Kes nat derde men ma ev nekir. İca ji ber van xebera derew milletê yani qeş me hez nake eştere wisa bêjim. سباوی وی اولای حاضره انا مثلا در روزا پیشی و حتی ایرو حکومت او روی گیزدلی قراری اومیش بکرن بوان افترانا به تناسب عائله ای خلک غریب گفتن لا حالا درد وانا چیه لو کچا وان آتی کشتن هر مر کلگا وان هونیش کن اما کی هنگا کی افترا هنگا کی به دره و سر عائله کرن ملت چی ور سر من ملت به باش بی اما کس مناس نا کس علاقه علا کس نه ایران اون انسان باشن اون انسان خرابن کس یا نگوش مره سبای خلکی غریب تفک ما پیز دانشتر açık be o paşi ki açıklama ansari oğli çava zararda davi ana maalesef devi tişte de gere siyaset çe nebuna çünkü em bu kaça 8 salim hakkı digerin gere kesinlikle siyaset çe nebana İro ki Galip Ensari oğlu açıklama kır hinek millete me kurman istedi olabilir belki haznakin millete go ki valla go va vi gundi AK Particiye valla vana olay kapat kır vi açıklama vi usada zararda davi خلکی جی آیله انصاری اولی خز نکجی تفک حجومه مکرد کس نگولاو امجا انصاری خز نکن الا کا وی آیله در دیوچی الا کا وی اولای چی کس وی آیرمیش نکرد ترتش بو سیاست ملت گو والا وانا آق پارتی جینه وانا ایسر بل یا مگو انا ده هر مالباتی ده هر گوندی ده بازند مال کی ده یک آق پارتی یک دم پارتی یا ده یک جهپه مگو ایرو گرم بیا بلا خبر ندن ایرو هم حق کچه که 8 سالی گرد گرم ایرو بیا خبر بلا ندن ama kırın ya müjigo lamgo eri da aile amı da edide AK Parti jiyi edide demeji edide viyaji kes siyasi görüşe kesi karışnadı ama mı ya perjigo mugo icabı siyaseti nakı leme per çağrıkır mugo am irol ver hakikati haysali garet ne be na ansari oli na falan kes ya iro ago ansari oli AK Parti ela video emine de nevroze de hebu کس مثلا نگو یا لاج کرمانج ما از خلق دیاربکرم نوروز بسی چم نوروزی حق دیاربکر تفک دیچن کس مثلا نگو یا وا کرمانجن کس حق من نگر یا کس یا هر کلاگا انسانا کی هونیش کی انا خلقی قارشی منو باوی من او ناکم ند به دلیوان شوتی اما مالبات هم دا یک هر جی کی روا به جوران تبی قید چاو گراکتن ها قلب جناکتن ملاش مد رفه کس نابه یا حالا کا لو مثلا تو وکیل ابو سویلای چلنگو و گرگلی اولی و ده جوان راضی به هاتن لی سویلای خوجا پیشیات محکمه هات دون میزکر هات اولای میزکر
Baran Dosyayı Baran gotuna tedbirin pır xışini dengi teti mikrofona xwe henekî ya denecî şebeke Lübnan pişti şebeke sıkıntısı hey aslında arada önce ekranı vajı dere. Denge tamam mana kerem deraltı ka em yani xışini ji dengê te tê çê bû ana niha çavaya henekî wala diyem pê îdare bikin meselen ya ev şebeke mijî bazen ekranı vajı dere bazen ve nabînim jî Lübnan şebeke sıkıntısı hey piçik parî. tamam niha tu henekî tu meselê niha mesele pir safî nebû ev salekî derbas bû mesele safî nebû çima yani çi nava meselê de heye Çima mesela safina bitizani gene mele bırak rastî be. Mesele çima rastîna bi çünkü ez bira kullanacağım tam bırakın iştirak Türkiye'de. Bu soruşturmanın başından sona hatalı olduklarını biliyorlar. Başından sona hatalı olan bir soruşturmanın sonucu da hiçbir şekilde güzel bekleyemezsin. Bir gömlek gibi düşün abi. Gömleği alttan bağlarsın. Yanlış bir dikme yaparsan en sona kadar yanlış gider. Burada Denge Baran tamamen derken bir savare. Baran tu derkeve cardı bir keve çünkü dengê te nayfhem kirin Biz Allah kulaklık getir. Biz Heh. biz abi. Kek Arif tu bidomîne tu bidomîne nava mesela çima safî nabe ediyen warin ser meselê niha malbata we mağduriyeta malbata we mehkem kir bi dereva inşaatekî çêkirin devekî çêkirin bi dereva binakî mezin çêkirin bi dereva tişt nakî cicî rastî tune îro delîl tespîtê dertê nagrin berçav kamera dertê nadin berçav îro çima yani çima dijmiya xelkî bu ara çi ye dijmiya adaletî bu ara çi ye باور بك امشي فيها بيجن سبب يا جانا عندنا انا ما تشكريش دولتي دولش بو تشوف هنا المدكي يا ما تشكريش في ملتي ام ملاش بو تشوف تشتين السريمه يا ملاش بو تشوف تبكي تباور كيف سوري امشي بس تشما يعني سببها ويتشي سببها ويتشي امشي نزانım soruşturma ki var derbas bu yani sözde gizlilik dosya gizliliği ama tabii muhabir kili vurdu be benim aldığım kaynaklara göre aile mafyadır. Benim aldığım bilgilerle aile bilmem nedir. Bir dakika haberdan pis gotine pis sen namusle pir haberdan xwedê belawan bidiwan. niha qasê ku hevalê me spor ji me re dibêjin cezayê ku li Nevzat hatiye birîn Ödül danê. cezayê veşartina cenazeye yani insanekî wextê delîlê cinayetekî veşêre ji ortaya rake Evet. insanekî wextê yani delîlê cinayetê ji ortaya rakiriye veşartiye cezayê wî ji 5 meha heta 5 sala cezayê wî heye yani êwî ev e eleqa wî dibêje bi cinayetê tune bixwe nekiriye tenê cenaze veşartiye yani ew wî wisa mahkeme daye îqnakirin Mahkeme Baran- ne dayı? Baran Bir dengê te Baran sen giriyorsun çok şey oluyorsun. ka qiseke Baran ka dengê te tê Baran ka qiseke lan Baran. dengê te ne Tamam. Ana Baran diye Baran malamını xaniye mene ezalim lur telefon ne dikşan dedi bardas kırın darbaz kırın oda koridor adım mizanı bu telefonla gün nakşini internet nakşini diye az hatım Diyarbakır mala zaveki menin tamam ejber vi az neçim günd çünkü deve deri telefon nakşi şebeke tene ejber vi baranısa telefona vi kutbe nana xişînî ji dengê wî tê ne meseleye Vurguya gidişe lazım ezveci bin zaman sonra vurguya gidişe dibêje
هندا آخری اوی بلبی مالا یعنی عریف داره دوی داری نارین هاتیه خویا کرن وکن نقطه کی او نقطه دوی قمره دا هیچ دوی داره سکریه یعنی مینه نوسا راست وقتا وسا باجدی دبیجیه جه نوزاد چه دبیجیه نوزاد جی دبیجیه اشتمیج چویه جنازه جمالا سالیمانیه اونزانچویه لی نوزاد قمره نخویه یا واتشتی نوزاد دبیجیم یک نکتی بن قمره ها دبیجیم چویه وات جنازه آنیه مکریه بطانیه من آنیه کریه طربه جاری دبیجیه ها او کسی بسپور یعنی اوین uzman dibêjin heyran rada zaten pirsgirêkekê wexta wisa tiştê newzad dibêje vanayê bin qamera keta çûnçû rê û rêbazê ew dibêje gerek bin qamera keta welhasil divê dirê da jî ev kesên bi spor yani uzman dibêje na ne wisa ye û li ev veriyên telefonê ev xerca telefonê dibêje jî hatiye xwarin internet ev jî weke dibêje قانونێکی دنە دەرکەتیە هەڵێ لەورا وا ڕۆژانە ئەو دۆزە نارینێ احتمالا بڤی هاوی نەڕە جنه بە چی ببە هەیە ئادژی چ بووە ئادژی زاتەن ئەس باوەڕ دکەم ماهەری داویێ دۆز لە کدرێ ئەس باوەڕ دکەم لیارگە تایبوونەوە هەری داویێ باران کاقسەکێ دەنگێ مانە هات پر باشێ بەێ باشە یا Ama kısa مالا konuşacağım. مەدا شەبەکە نایش وەڵام خانی دەرکەتم هاتم ئۆدادن ئای پارێکی دووز بوو Tamam. Gmayı devam ki. Ez sadece hani az önce tişe digo ez bêjim ana tego ev mesele çima wisa bû mesele çima wisa bû mesele hinek insan baran raçemalı na ولاد مالا مدا شبکه ناکشینن و جمره بیم اودا باسی Baran devam ki tışnabe o terete tışnabe devam ki. دوی şeyde yanlış hem askeri hem savcılığı pırvun. Tevek yanlış soruşturma ki kırın. Çava yanlış soruşturma ki kırın. İro xamd kamera o kulede saat 11 dakika xwaneye 5 dakika yani 5 metre duri mal ki ne çün ifade merik bile ne girtinin. Ne çün ifade bile merik ne girtinin. Yani ha soruşturma ki yanlış. Yani kaç hatavi kaç keş xuvay tase 11 dakika telur diyalar ya kamerik bigre. Tıçma nagri ifade nagri. Hiçbir şekilde ne derin ifade merik nagrin. O pari ki ana hanek kurmancım hanek tiştanı zanın. Mesela da karşı gündemin üst bölge ki. Devi üst bölge sihab kamerayı. Kamera ki goten şahin gözü go kayda viyatuni. Kamera ki jili gündü bine viyaj mebzora mahkeme girta iro ya aile katibi çağ kamera duvazı. Gelen melay peçik akıl yoku bir şoğli. O pari ki viyajı ne girtini. Viyajı deren girtini. O pari ki kamera ki dinjiyi. Kamera ki vi kamera çi vi kamera testu şez mete dora dizivir. Dora gun gız zevdik. Ana vana çel kırıntızani vana ne çün vi kamerayı bile ne girtini. Ya iro tiştek ne kıranan haya vi 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ro em vi olay tedi ev. Tişki ne kıranan بچونان لبر وی قمره هونیش بکرانن هیا بر وی قمره یا ابگوتانا کچک ساعت 3 و 11 دقیقه خانه و پیچیش خورمای شونده نیم ساعتی دن عربه که جنابا گون داره 40 دقیقه بر شام ساکنه کاویا چه مسئله ای ev olay road diye çözülmüş bir bana. Abi kamerayı bile askeriye ve savcılık ne kütte ve ne girti. Yani az daha sonra benim çi. Tıştek da aile amı da ki de girtin tadgo kıyamet ben ya Suriye pezi. Ama de girtin de birin karakole ifade la ma da hayatta kodam da ömrü koda karakole di daykam çabi bin. Ma ömrü hayat oldu. Aval sebiye kelek amın ya sebi ki birem hayat dib biremin evrol mal. Yek 14 saliye yek 7 سالی او هر دو سبیل مالن یا ifade سبیا 7 ساعت 10 ساعت رو آدن برن 7 ساعت یا آب قابوان گدار پیوین یا دبی گدار گوتنه نبیجی یا سبی چوال بر پولیسا ترویت دگری تا 7 ساعت 8 ساعت ifade با سبیا دگری تدبی سبی دروات که لا سبی چا دروات که کا سبی چا دروات که د aiله ده هما کی دگرتن دگرت قراقوله yani umur amede nan ne umur amede. Xwedê me nan ne dixwazim. Baran
باران متان خواست بپرسم وقتی که مسئله چی بو 20 روزاش خوامینا جهنم در باسپو راسته باشی جی وقتی و وان افتراین چاپ یعنی افتراین مدیا ترکی وقتی و بهیست او قصا افتراین قریش به اخلاقی چوا خوا هات و چوا خورن خور او روزی و چوا در باسپون بخواده اشتر او صاحب ما پو مخوار نخوار من 45 کیلو دوی اولای دا یعنی هر رو مدبرن خواسته سروم السر سروم اثر نگابم سرومو درزیا خواده ملور ملغست جی کی جناخست مگو تبیش خوش شغلن دو نانی خونه چت کن وان قنالا دکن مدچو قرکان وان دگر لام مدگو فدی بکن لاو ون ظلام برا قلا ناموسا کسی ناک فدی بکن دگو آبی از قربان کا چی شمسو جم چی بخواده روزا باوی من القارشی من بخواده از حیاتی بی عمری خو از 16 سالی خو حتی بیا شغلی من منتا کسی نکری چوش کل باوی من پشتامه بو و عاقلی ما باید شغلی بخواده از حتی بیا شغلی من مجادله کری اوا قلا ناموسی دکر پریانش قرکام نرچو پریانش قرک من تلفون خواهی تو بگوشه من تلفونت خز دستا از کینگاش وی مالی از رانت کد مدچون اودا ده مدی وای باوی ملور دگریا او یا مرنا مره یا مره هر اودا که مره بینو باوی مره دستی خدای سر جیپی خوش خورد دگری او چارسیزی اولاده که باوی خو ببینه او کشتنا مره ده پاری که ادچوم حبسی مدگو دای سقوده مزن صبر بکه نگو کره من قیزاماتی کشتن سر ده لمخصن لمت از چاوا اداره بک دبر چاوی من ناچ دگو لما خستن برال مخ دگو قیزامن لی حالا دید به قیزامن اوجوی درد وین کی تا قیزا خو کشتی ایرو دیا من دمال ده دیا من بگوتا عنن مالم بگوتا دای وای بره منی ده حب چوغل مالن دبی وای دیا تل مال چما تل بیان مالم الاونا دبیر لای من بیان مال بوم قدی چلو 1 درجه برو دیار بکر چلو 2 درجه دبی الله قدی خوبم لاو از بتلاندی و مقلما وکرش خور راکتم لا ایرو ملایرو مال خود راکه سوچه دکا ایجاد وان افترا وان تشتادت حتی سرس بیجی ترابط خلکیرت بیجی لاود ام دبی نو سایه ولا نولوی امش خلکیرت دبی 3 ساعت 4 ساعت خلکیت بی ایاو دبی والله منظم خدای قیتنه لاو که حدیق اخم نایت دبی کام گرت چی بکن که آلیکاری کی بکن از چوم از 20 سال استانبول ما از قانال گریم از چوم بر نگه وانگشتی یا مگو و افتراوت من لاو مازن هونن بچوک ازم از بر وان قنارا گریم یا مخوکرو نکر مخوکشت یعنی ایدی قرکامن زواد بوا به قرکام انگاز پیدیم قرکاو چنا من دیشا مخو افادت که یا مگوش بو خاطر خودی مدرخن از بو خوا خوبجی از ده پیواب که دبی خودی نگوندم نه کانم بگم یا مگوت و شرفسزی کرد و افتراض سرمن اون ایروج اون نایل از بپیم کاوی عدالت دبی ولا از نکانم بگم ام دچین کیجا داری یک انسان که نابش بوی خودی حالا که مالیکاری کوی که در دیوان انسان کس گداری ناک و حالا جی دوام حالا جی خودش سبیل اوج عمر گرگرلی اوغلی خودش وان راضی هاو دفع ولا مداونجا مواناس نذكر بخوادي مساویلای وکیل تواس حدا پیر نپیم عمر فاروق گرگرلی خودو پیغمبر جی محو مساج کی جراوید مد اینستاگرام ده مجر حافظ مگو بخوادي من ظلم دیتی قیزا خوا مجی آیلا مجی ظلم دیتی بخوادي بو سر اس به تلفن مکش من مارا خوجر یاس کربو تلفن مکر گولا ولا تا ظلم به ملجم و من از یارم از حقی پیم لیخص هات دیار بکر هات جی اولایدی یا گو اف ظلمه یا اف چیه یا دگو ما و چوا گداری کرن انسان چوان امگو کار نزانن کاز بیگجیم کی مگو کاز بیگجیم کی کسی او آوا جی مجادله دکن دکا ایجا خودتا هنگ انسان داری وکه ام درد خوش انسان ار بیجن يعني د عدالت باران د عدالت ترکی د قط هم محتبه کی وتونه اون درد خجیرا ببیجن یا آتام منادی نه شو ممکنه بخواده اشترت تک بیجن آبه
Baran mesele bizeke sadece vekil olarak her du vekilime peştir. Tıkes nabecir ya bana insanın ya bana. Ama tık kelime bana göre. Ne asla. اشترك بهم abi. Apo اشترك بهم. ليه از küçük قالب مزنه ملت ببه که یاشی مزین انو کتم 22 خواه از 22 سالی از وی مملکت درکت چون استانبول مدری نیشتری از وی مملکت جی نزانم مدری نیش بو حق خواه خو حق آیلا خو پیش حق خواه خو مدری نیش وی مملکت غریب مجی نزانم بو هر دری دی از گریا مدری خس کس مدری و نکس کس دری و نکس هاو دحب وکیل خودو پیغمبر جوان راضی بکام بیچه هاو دحب تکیلیه و با آب و سالیم را چه وابو بری آره و خوش بو آنها اون هاو دیدن از ویاج پسمانو خراب نکاری او سالیم پچوکی ته نه سالیم مزنه من سال کی جمع مستره ایرو براتی olarak bira ba hev mezin bıgı ayrıye bira memleket edin ülke kidin yaşamış bıgı farklıye Euro em bira olarak em yetim mezin bu em bira olarak em yetim mezin bu vate bave me rahmet kir em bira me biçuk yeksali bu em bira me mezin jî ya 18 ya 19 sali bu ya 18 ya 19 sali bu em tev biçuk bu تشته سر ناو سالیم مجول دبون یا مگو خوده بترسن یا انسان نان مالا خود درخ بین بده برای هفدو و ظلمه برا ناکن بخوده از باور ناکن بخوده وقت سالیم گرتن و افترا و ناموسزیا و شرفسزیا خود مجول بون مگو دنیا عالم بره من ناز نکه از بره خود ناز برا کس افترا ناویجه برا کس افترا ناموسزی برا مجول نبه ام به چه حالی به چه فقیری مزن بود ام زانن ام تکس نزانن ام زانن ام به چه حالی زوجین ام به چه ام گجه هفره برا olarak ام هفره bunu destek ام برا olarak ام ya mali me 15 metre 20 metre em bira olarak jehevre saygı, sevgi, terbiye mesela bira çarpış hep buçuk bira mecme buçuktur yaş yani buçuk dediğin disa yaş yavan 25 sali helbamı cigara nakşinin hem elba apı xo cigara nakşandi kültüra ma kurda evi kültüra ma kurda evi em lebam mezna cigara bile nakşinin devci link bave ser hevdu tesbih kulamış ki devci wat kitap verda kültüra me de ija iro braymen ya deriye minu braymen en aval balkone li karşıya hev her şef emlikelaka hev ya ew daha ser balkona min ya erçu ser balkonayı ya naneki hoş çayki hoş me behevre rûnê dikir me behevre sohbet dikir yani hûn behevra mezin bûn mine hevalê hev bûn yani yani bırakı vakıf çabesın hem hava hem bırakı o bir de saygı sevgi çerçevesinde vakidin buraya hene ke karif çavatının jimin mesela jimin mesir elvedleri tabii inki kıza najmerin çava najmerin dibin kız farklı lav farklı mesela jimin mesir jimin mesir salim jimin mesir erhan emey en mezini İlhan jimin mesir xamın evji ablamını salim jimin mesir ezim ecme buçuktur Fuat heyi Feyziye heyi Barış heyi enga pırın artık anavi wan Kurtuluş heyi Ebru heyi Hülya heyi Azize heyi Baran ez şte pirsım careki Roni tuş pirse careki mesela Mamada ve mesela işkence kısım çünkü Ramazan'ın işkence ve malvati hakikirin Karakoli, Zaroka, Enes ve hazır işkence şey bu ya.
yani ev ser hat girtin gelo belki baran ve deraki ve kana tiştek yapmış. Yani vaka sana işkence değil malbatı. denge mete dengê te tê. ya رو خبر رحمتلی هات پیشیات مشخصی بر دری گرتن مبر مرغه و پاری کی عسکر من هاتن گو ولتی هر جنب باوی خود باوی خور بپیف باوی در قراقولی تی باوی خور بپیف پاری تی ورگرام بود تمام اچون قراقول ما باوری اچون قراقول از شرکت مندر مدرخص قطع جور روات در تجور ملی چپ پیشش حبیبان گر برداری دنگه پیره گادار یعنی خود شعاد وان دنگه داشت نگویم در نکید خود شعاد دنگه وان پیره گا نگویم این در نکید من ملی چپ داری قاپالی بود 4-5 حبی گر برداری بود ملی راستی حالا من نوا اودن نوا چعبه من میزد کرد گریا و مکشت من كم قوات جانب متنا بخاماتو كشتن قوات جانب متنا بمكان وتا قارج داي كامل قارج بيرغان ناز قوات نار جانب متنا مبرن جام اما مبرن جام بابي من جو بابي او بيم تدار خن تابب اچوم جام بابي خو كاز جير بيم تشي از دغري ما دغري جو وصيات مشترك قزام ببي جام بابي من دفن وطن الوصيات تشبه وقاتا قزاتي از پیام جای قراقو قمطانی از مگو دنگه دیامته و دنگه دیا خوزان دنگه دیامته گری دیامته دنگه دیامته دیام نخل وچمال دیام نخل اما شابقا کی خسن سری من جلی پولیسا یلگه کی دان من مخصن عربی مبرن مرقی شخبو سرس به مدفن کرد جانک آب ما پی موا سرباز پردان آپی منی قرطلش هات والله خودش عادي این برچه نات مدی بنه چاوی گمور مقابو افچه حالی تیچر بویشته ساکینی نه چاوی مذاکر چاوی دیجا بوین بر چاوی منه و آپی منوی چیز مرگون بر چاوی منه ملگده آپی خوان چون مقولا چه مسئله وی ایشه من سری من خواماتی کشتن چه مسئله یا گو عمی اغلی ما کشتن یا کرو چه مسئله گو اینگال ما خستن گو شاشو هنگار ما خسن گود حیاتا خدا ما خوش انسان دارم گود دیام خسن نشد دنگه دیام دا و مدیاتا ندی اما گو باران چوا ممکنه هم مسئله کی سیاسی تونه لوته مسئله کی تونه دولت چما زوری لانسان چما کرتزانی اپو چما وسا کرتزانی اپو والله العظيم باران دقيقي دقول نابي سالم بيجن بي سالم كريه افانه ليدا تب ليدا خوانه دبي گره و نابي سالم بيجن سالم بي خبر دبي و چما نابي سالم نابيجن والله العظيم جبو هيلو واخستن سبب و نابي سالم نابيجن چما دقیقی اچون görüş hapse اچون جمجاخ مگوانا واسه ساكن تغازي باران دقي تنايف عم كرن بابا ميكروفون بقريش بريوا كجبر ميكروفون ايوا فكريش بريوا because از بجربينم اگو مگوانا مگو دقیقی مگو انا لتاخص انتنخ تجاج مربي لازم توازنكم گو کریم از ویاش و خدا باوی تسلیتی ناوی تیم بانا مکشت از خود ایشم نسریم از چون جنب برای خود مگو انا از تاخص نخص برای میلیش بدره وابد از ناف شعبی برای فهم از فهم نکم برای منه گو آبی گو مکشتن گو چما تا وساک گو آبیش مرد گو تنارین کشتن گو لا از چاقی میجه خواه بکم آقل و منطقه از چاقی خواه بکشم چما اون مدخنده به صابجیل ممی ذاکریش من القول اشارتی کری مگو چکر به مگو به برا ور قید ببه
چه جزوی آرما قیت به مگو ایروس به بکی که وجدانی دست و باوی و ارده برا واناج دخ گو آبل آنه خسن هاتن نشانه من دان نشانه مگو از مرمه گو از مرمه کاتش مرد به چه گول دایه خسن هاتن نشانه من دان جمرد گو بپیوه متقول لا ولا مخوا خو نكشي انا ما راكيتي بوم قول نا تو دي اخو كشتي تو ابي كشتي قلت دقو ابي مجي قلتي بالنافي خدي قلتي اغرم خدي الفر تشد قال ما خدي الفر هبا انا خدي له تنافخز بي حالي بيوا جير كريا يعني ديار باقر باروسي رابي اخلاما كري قلتي ويازلي باش ومش ناكري وكرماجة ما قزانا إشكانجا دا برترسن جيلا عسكرة تركيا عسكرة برترسن مقو إيرو إجابة يازلي ناكر قلات الزرسي وخل ماسيخ سنة تبقوت أنا عب إشكانجا قبول نابه وتزاني بو جناهي ترن تجمت شيتر زانو بو دراني أناس كشاندنه تجمت شيتر زانو بو أما تجبوي عدالتينه تجبوي فانومانية كتبو فيري أو إيرو رحمتي طاهر الكي هبانا مزام موچاني تبو سريوان دقويا بيبي مازن دقو ايه بري انا نابيك انسان بري وانا نابيك دبرانا ايلو رحمتي تايد التي هبانا وبرانا هاي تارانا وابكرانا كاقادي حقي مجيني لنبيتش آتيج مرد بي باران آيلا بتتشر بكي افقانت ترخم آيلا تبا مقولا و آيلا مبازي سريخ وبار خودم از جداش بي مابلاتي برد مازي جبر دكا بمرد مقاوران مالباطا مبي آيلا مبي مغازي سري خو بر تداني كم بر انسان وليش باوي خو بيتر داني نكري بر انسان ولي مسالي خو بر خو نداي مغازي سري خو بر تداني كم خوري ازيار مغو دراني اناس كشاندنه ديا مختم مغولي هر هي محمد قايا مغو واي بشتا گم مور مغو بشتا لاو كشينه هر لميزك نچو يك ديار باقر باروسي نكس دبي مالبات تاك ساكني نابيفه يوم ازهاتم جامتا از بالساعتها بترد بين مخود دكوش هاتيج مربيتا شقا بردايا اوقات يا مقو درديتا اذى فري اوقات درديتا تجمر دبي تشي مقو بحقي صون مش بك دركتي دبي عائلة تبت نابيل يا كواج دا جي مركير بيم تشي ابا ما كاج بي مركير دا بيم تشي خستي سري خو ترناخ از بيم تشي از كيجا قامنال وقت ناهيت ارن عائلة هبسي سوسيور عائلة كاس نابيل لا مقو خدي مفي باتواي ديام تندقو لايم حياتش كثير باتوانا كنتش بنا براش خد الطايق مبيتن لا خد الطالة بي سريتش ايه في شيء كده بران نهزت بحر روني fotoğrafı hebun fotoğrafı de doğan çekaren küçüğü Suriye او چی fotoğrafın دما العفريني ابسمو دبيتشا سوريا ميلي اردوسو شار كربو العفريني شار كرب تشتكي وسا بهواكي هناك ويني ويجي يعني فوتوغرافي نوزات باختيار جهه بودركت جاري وي دمدا اري اطب بحثكر هنا بدران دنجيوا اسكال ودي داكش كم دنجيوا تفايت زنتريت شبكه ناكشنا نها çeteyekî hebû li Qaradenîzê bû. Ew jî zemanekî çûbû Rojava çûbû Efrînê şer kiribû li hember Kurda. Ew Baran dengê te çû. Nizanim kek erî wê meselê zane nizanim. Dixetî na yek hebû چند سال بعد باریکی هینا نو دنگه و دوز بو باریکی دنگه و دوز بو چند سال بعد ویا دگو درم عراقی دخفتم درم وتين کا تلکه بالمج دور که برکی دیرا سری پالی شبکه بکشی نخل يعني ازانم یا چو عراق جبر اخذ بين اوضه اما کا يعني يا انا مرات تشتكي نزا مراجي تليا خو بين بك مرات تشتكي لك نزانم مراوي يعني جيش انا اتشتكي نزانم ازيفيات چواش تربيجم ازي چوا اقنا بكم يا ان نزانم باران پیراته باران درکت مدخواست بیا yüksel برای جوره کلمه او خبر بده مدخواست او خبر بده تمام yani az viyad خوازم parlamenteri me partiya me
ایرو سویلای خانم امر گرگرلی اوغلی خوده جوان راضی به براستی والله العظیم نب دره و نب شاشتی اتخوازم برا هیئت کی درخن برا ورن جی اولاییه پارتیا می دمی اتخوازم برا ورن جی اولاییه برا ورن جی اولاییه ببینن خودی ذاتن الحمدلله مرکی کرماش خوندای زعفن به هزار اوقات هنن به هزار پروفسور هنن به هزار ایوه تشته زانن و ایوه درخن هنن یعنی از ویا چاغریت کم جوان را از بیموش بوی خود پیغمبر اون دست کی باویجن لسر راستیه نه دست باویجن مده ناویجن مده لسر راستیه دست یخو باویجن و ایشه برا سر و تشتی بسکنه حوقا ظلم نابه مالباتا کی حوقا ظلم حق ناکه باران دنگی تیوه بو؟ ها انا دنگه متی اپو Tamam. Ya o arama kurtarma hebu. Arama kurtarma roja evvel hatın. Ama tişteki ne diytin? Hemi xudil nevza derketin çun. O hemiş Türkiye hatı bun. Yani ve fayda wan dit. Mesele çi bu? Mutiştek fehm nekir. Emne ki ve mesele da nava mesela berbi kudri vetçe. Anha hun ve dava ki tezeve nekiriye karşı işkence. Ve ne gotiye ferdi malbatı bir suçun bula varın berdan. Debe teşki usatına debe un daravat kın. دبي مفراد كن ام تشد دبي مفراد كن قبول ناكن ابو قبول ناكن يعني فيا تشتكن للسر في مالبات ده ام بر مثلا ايرو ماجي غورا خو دنيا دي ميركي تونجلي ميركي ميري ميركي تونجلي ميركي درست يعني از انسان تونجلي بفيا ويناستكن یا فرید دمر تحوقا و ناموس گست سر زمان خو قد ناموسات قد شرفات نیشیا قد بین اسیا بابا دقیقی انا دوی اولای دا تشه زیده جانه ما دشوتن تمام خو زما احمد کش خو نیوی عمره ما چوت حیاتا متونه او آیریتش هنه کرمانج می او که Türkiye şoğlu kanal Türkiye şoğlu hani ki van gerçekten yani derebi usa kırın yani mugo xwedê heqê mejolet te gotana çawa îro apo hesab bike mesela ejî nij vî alî bim tî jî nij vî alî em qarşî mala xwe em vî gundê nas nakin em kesê vana nas nakin em qarşî televizyonê em xeberlera sêv dikin di lê mêze dikê gazetecîkî dertê dibe kî apê wî işte filan saet ketî vî benzînliğê battanîkî de gedekî istaq me dîl kiriye îro ez û te me bê çi apo em bê la wela xwedê bela wî apê bide nûsayî îro radibin mîsal dibin di ereba apê wî de ölüm sivîsî derketî tê bê ez ê te min bê çi la em bê xwedê heqê wî keşkej wî apê neyê paşî televizyonê em mêze dikin em mêze dikin dibîj îşçiyê xwe gotî ölümî mirî hatî kuştin hatî kuştin tê bê çi apo tê bê xwedê vî apê di vî îşê de yî ma aqa delîl heye îja em ana mêze dikin tew petrol tişkî wisa tunê ya Ferîd Demîr der tişkî apê min tew neçûyî petrolê neçûya gora qafê xwe ji xwe senaryo çîzmiş kirî Peki ew baran ew olaya ku apê te telefonê gotiye keçik saxa ya miriye ew çi dawe işte apo mesele çi bû mesele ji vir de çî tu zanî hinek însan zanibû bîle derawa kir îro xeberdan ji terbên dibe remezan dibe law fîskiyeke zamanê Misir bû erêrê Misir bû yanîş bû Misir bû pembo bû danî kiribû dibe remezan dibe law fîskiyeke tî xwarê bel berdêl ber sinêr revî fîskiyê rakir apê ya tu zanî ya medya Türka çawa gotin êvana %70 jî kurmanc ha kurmancî zane dibe apê jî îşçî re gotî kî mirî sax êlama kat çi gerekê tu vî derewê dikî mawa çi dibîn dibe fîskiye mawa jî kurmancim maqey tamam kurmancam belkî gora weka we ew xwe nizêde baş be ama kurmancim îro me bê law remezan fîskiyê rakele la maqey merev ya fehmna ana Diyarbakır baronê qeyviya nizanibû mirî nemirî ya tercümana vîya Nait Eren dibe mirî nemirî kat kurmancı nizanî
قانونی دلیلی زلال بو دلیلی زلال بو راست شاش هاتی ترجمه کردن یعنی نوسایه ها اینها یعنی أنا Dere bu aynı أنا usta. زانيش تشكيبهم إيرو تمام yanlış çeviri bu da navavi mahkeme de belki siyaset hameriha bu inan ki teshabi kurmaj bu o Diyarbakır barosi her Twitter'a nait teren bener be nave xwedê ji min usta çêtir kurmancî xeber dide ji min usta çêtir me wî paylaşımê kir min jê riyaz kir min got ya tu xwe delal kurmancî fehm dikî te fîske û mirî kuştî ji hev ayrî nekir ka tu çawa dibe edalet tu zanî hinek tiştên kurmancê me kirin di vî olayî de hinek tevek ne kurmaj nizanibû ê di mala xwe de nizanibû ama gerev vana bi rastî ji xelkê gotana gerev bi rastî ji xelkê gotana xelkê me bi rastî ew kunana hîn jî min lej mir dibe kî ya birayê te esrarê vedixwe lawet bê me layê bavê xwe me law di ayla min de esrar içkî tune min divî yaşê xwe min hîn ji qara pakêtê nexsî cêva xwe neçûma cem bavê xwe Baran ew ne mesele yani ew ne suçe yani kî çi vedixwe kî çi dixwe ew apo ama wisa kirin ker kirin tu zanî bi sedeqekî Enes kirin psikopat gotin ya uyuşturucu esrar bi kûçika milletê got law însanekî misal kî çi vedixwe ji xwe re milletê got çi da got viya esrarê vedixwe laviyan zan kûçikar çerkê bi xwedê çi kiribe vî sûtê kirî em parînê mêzerkin tew tiştek wisa tu neyî ne esrar ne tiştê kûçik eyb şermi ya niha Enes zarokê 16-17 salî bi fikre ku tere meletiyê qaşo malbateke qisa zengîn e tere meletiyê kepçe dajo kepçe dixebitîne 17 salî ne înan û ket hejda ha çawa mümkün e yani zarokekî wisa zarokekî psikopat tere ser kepçe dajoyê kepçe dişkolîne Xwedê wekîl hênû ket hejda çû dostek me hebû gobira wer vê derê îdare ji xwe re bixebite Xwedê jê razî be wala heqê camê heqê ene jî neda heqê wî jî neda ser girtina çir û pênc û di maj jê re xebitî heqê wî jî neda ew jî jê re weşî helal bû ya ayrî mesele ew kurik 2 sal 3 sal 4 sal li 10 gözliyê garsonî dikir ya em hewqa varlıqlî zengîn va zarê min çima derin îşçîtiya xelkê dikin Tamam ama Baran hin eqrebayê we jî rojê ewil derketin şaştî qise kirin gotin Enes wextê hêrs dibe xwe gez dike serê xwe lê dixe serê xwe diyara dixe ew tiştekî wisa jî hat gotin hin eqrebayê we gotin tiştê wer di kameraya da ez ya bêjim gotin kî narîn way li memolê xastehanesî keçikekî qîzikekî 7-8 salî ye Enes li ba min bû got baba ez werim min got oğlum li vir bin ez heyat têm ka em giş got ez jî werim min got layê min li vir bin ka em giş ji gund dertên hûn jî li vê derê min wextê ku ceneze hat dîtin wî çaxê ne cenaze roja dudiya gotin nexweşekî qîzikî li memolê xestanesî yaşê narîn de trafîk qezasî derbas kiriye qîzikekî wer heye me jî gokî bi xwedê demekî hinek bi erebelê qelebandiye narîn birinin danîne xestê ez wextê ji wir dibim ez diçim dibe bavê min demekî tişkî bi narîn bîye bavê min nabe li wê derê li xwe dixir xwe li erdê dixir xwe perîşan dike ê milletê wê derê radibe dîsa wî dixin erbê dîsa wî tînin dîsa hanîtin memolê hastanesî em çûme lê nerî me got na baba wala ne eviyayî a li wê derê Enes yani dengê min tê were dengê te tê Tuzane li vê derê dixwazim şîrovekê bikim heval bedran yani navata niha anka li hevalên me yani ji vê civaka me niha me dikopînin em hinek şîrovê wan dinarim her kes dibin tesîra yani dibin bandora çapemeniya Türk damaye û çi ji Halk TV cî sözcü cî haber Türkî ji CNN lîstiye niha va derna va tiştana yazû dike em ji wê malbatê bawer nakin ya heyrat çi dîtiye ez çi dîtiye jî bawer nakin yani çi destê te çi kanî delîl heye
جێ باوەڕ بکەنە کە دەردێ نەبینایە ئەوە ئەم ژێ باوەڕ بکەنە کرد دەردێمە ئەم لێ گوداریکن چونکە ئەمیش دخوێنن ئەم چ دخوێنن ئەم راپۆری ناز دەکەتن هۆڵێ ez dixwînim ev raporê diketin holê da pirsgirêkek heye yanî kesên mehebet hapîstaniye ceza pariye bê tespît yan dibe wan narîn kuş dibe ama li holê stû cidelî nîne ceza pariye li holê hîn tespîtiyakek nîne eger Salîm narîn kuştiye an Enes kuştiye an Gürsel Keça kuştiye bê delîl bê tespît vê malbatê müebet pariye pirsgirêka mezin ev دلیل و تثبیتنه اساس چه دگن قید زانی دبن استرافچی نوزتن بیانیلا esas delil vega dibe biz delil olarak zayıf olabiliriz ama esasın verdiği ifadeyle biz bunlara bu cezayı veriyoruz. Demek ki sibe em herin em ki bukujun em bejin ki valla falan kes damı. Kavya adaleti. Valla falan kesi ortağı evi bu. Bevan kesi ortağı evi bu. Tamam. Tamam. Baran apo acet Baran tu gotmê xwe dawî bibêje niha bê delîl cezayê muebbetê hatiye birên li diya te birayê te li apê te delîl tune yani ji bo em nikarin tiştekî bêjin tu gotinê xwe dawî bêje em xatir ji hev bixwazin ana piramî jî hat ew jî îla mî divê de peyva kim ez ji were tiştek bêjim ez ê bidewî Bira du kelime bu ara haber de. Ana kurmancê me hinek dedî Ronî karekî te hebe pêş ne em gudarkin serçava ez ana bidim pîra xwe jê pêşî ji were tiştek bêjim ev hinek kurmancê me tedî li yurt tişî hene li ciya hene tedî pirin ez ji we rica dikim qemerakê heyî ji boy Xwedê ji boy narîn ev hinek cîvan qemerêkanî îleştirmiş bike ama nagin ê nasê wan hebe ê ewkê wan hebe ji boy xatirê Xwedê bira ulaşmişê me bibin ez ê qemera bidim wan bira îleştirmiş bikin ê her tişt safî bibe çi îleştirmişin me xifam nekirdim qemera dî gundê me dibîne destê baranda qayît heye Li Fransa vê kamerayê dikarin dûz bikin. Li Fransa me em bi wan re ketin îletişimê awqatê me bi wan ket îletişimê got ne siyasî diye got em li vê kamerayê nanerin. Me rica kir me kir nekir mesela kamerayê Tahîr Elçî dûz kir hanî meydanê ew bûn Fransa bû Fransa bu İngiltere bu. Cihe Tahir Elçi kamera iyileştirmek kirin. İro ev jî dikarin iyileştirme bikin. Ama me kir nekir, kabul nekirin. Ew jî çima kabul nekirin. Yönetici yekê Türk bu. Belli bu vedaviye wî jî kabul nekir. Yani ez ji boy Xwedê ji kurmancê me seslenmiş dibim ji boy Xwedê ew kesê we hebe hûn dikanin viya îleştirmiş kirin û viya çêkenê her tişt derê ortê ji boy yani Xwedê kîjan kameraya vaya kîjan kameraya ev kamera apo gundê min mala min net dibîne mala min net dibîne ana melcîkî îleştirmiş kir aslında az çok belî xelkê qebûl nak ama yurt dışiyê cî pir başan ê çevrawî hebe bira destê xwe tê xisa vicdana xwe bira ulaşmışê me bibin ez ê ji wan re görüntîya bavê min ji boy xatirê Xwedê ji boy rehmetlî ji boy xatirê Xwedê ê aqrebê we hebe ê naskin hebe bira vê qemera îleştimê her tişt safî bibe her tişt ey derê ortê hinekan got narîn rojekî beriya wî wenda kirine derewa wê şevê nel mal biye şivanekî apo nil mal bana çawa bîstê yekê me taxilmişê qemera yo qulê dibe dibêjin degişkirine yani guherandine apo walla apo tiştê wisa gotin di vî gundê de tünel heyî derê li İsraîlê de hesa bike apo da artık yani eştere bêm çi eja pîra min jî Tirkiyeyê qet tuneyî kurmanceyê pir baş e îja ew jî biraz di peyva bikim kerem ama wan acî ser bî tebrîn Aura asla deste yükselen skor jibûme. Ka merheba jware. Merhaba, evara te bixêr, kerem ke.
خير سلامة سر شعبي من سر سري ملقاكو تدیا عریفی یا دیا یکسلی İyi yükselir. أديا دیا يكسلم یکسلی سرچاوی من أديا يكسلم أما الرجا من برجوة هي رجا مش خدي هي وش بيخمبر هي وجوا براي هجار هي هرچی ها ترک ها کرد دست کج و دریج و بقربانا و من قیزا من پیسقلوجیای خرابویه ده حبسید زندان دیه جار و مفره و تنیه او از البر مالا و مال بر زاروکی ما وای سالا مقدیه والله هزنا خوشه هج دردي ولا والله روجيني شعبي مدام رونيجي نمايا بشتا مع عمليات كيف بينج حفلاتي تيدنا اج قلب جد جار انجو بما صبيد سوازدي صار ديار بكر ما انجو بكر او از نابجم يا رايا من رايا خدايا خوازوين متل وناكم وقدي مبونا شولو چپرابونا از ويو كي جيناكم ما قدي خو خوي كريا مجنان را خوي كريا مج آبي را خوي چه ما قاجاج شوشتني بخوارني چه بما قاجايا الحمد خدا شكر مج قدي خو را كريا ام جهبرا مجبورن نكي ما نجمره خيرا خدي را من ولات خرا مخرا نكنا من دها بكره خلقي برو كار كم بالشبجي كاردك الحمد لله خديش أظانم كريا شرفي بو إجا أدبختي شرفا كردستاني دما أدبختي خوين أشيدا دما وجمع تبارا حسرت بو بلكي إن شاء الله خدت على مقصدا ما وتب بسري خدت على فاتوفانا ربي إديش بيشيا جنجا بدا آني تمامي جنجي بسلمانا أو إيماجي برا خدي على في بلا إديش بيشيا وتبا بدا علي بقربانا وما يدي عمري مشوية برا مرحي دستي كيج ودريج با هوني دستي خدريج يكسلام أنا سيمكن والله في آيلا هاجي طفيها يعني وكا خدي قرا مرو ببي والله لا عارف جي خرابويا والله سالم جيبويا والله فهد جيبويا حجي حسين جيبويا هوقا جنج هاتنا كشتني هوقا بيك هاتنا خانقاندني از بقربانو ما توفاني وانا ندي مروبتي وانا ندي أفي دنياي حمول مرة أبو بيداري از بيركم أج باطماني دتشو ديار بكر چم باطماني تقناعتك جو خديج بيخمبر از نكام القاشي هنكا بصريح بالكم كنت شعب متكابل لايكو شعب قاورجي وصانينا ما لاو ما دلي واقي وكاي مديشي والله دلي وكاي منايشي كذابا مبرتي ما قيزا من بالنيف ساعات كده أفايل الدبي دريوية قتل قتل كير هلا أني بشو القارشي مالي كير بني آبي حقدر رجعت بني آبي دما دهات خدابين باجي قندي آباي قندي تبجي أنا باكي دنجي مرشا تباجي دقول باجا دا خدابي تندري ما دقول عفي درسن دقول رات كير شاق مجا دكشان قو كيلو تي جنا أطلي تي وادا دوشان إيه كوش كوري كوشكا تا كشتي سماتي أطريتي خلقي كيلوتي خلقي فتكي كوبكي كوري كوبكا تلدبي دري خان از باردكم problema interneti چی بو اما شبكه لقون زيادة ناخشينه بس خوش خواه ifadت که چه کردیه کی گو ناخش که عارف تبینی کرمانجی همه خرابیه آوه دوری ها بله کرمانجی آوه دوری خرابیه بله از burada gerçekten etxwazim sadece Sevilay Hanım ya jî Ömer Gergelioğlu na etxwazim milletvekiliye meydanê jî em herin bernigê wan ama em dixwastina me hatina wanê gund çi ye em dixwazim bira werin enendik ciyê olayiyê bivînin العيني hatin jî ميكروفون خو بقرن tamam Baran tu gotine xwe dawî bêjî edî em xatir تمام از بعد بدم پیرا خو برام پیرام گاس راکا بدم پیرا خو برام پیرام بيجو
مالا و 1000 جرابه وأزب قربانا وما قصورا من نقرين إيرو هن خودي مظني مية هن إيرو البيشامة إيرو هن مظني مانا هنش مرة مجبورنا هنش مرة مجبور هن دا سودريجي قيزامك قابا كنت أستبكم مظني خو تبكم خيي خو تي خيتي منو قيزام بكي تشتك بي مليتا بدوستيتا قرت بكي تنجيم تيتا قربانو بنجي تتيت يعني أتفرج على سيزبو ما والله زهر جاكي كوشم شعب قيزا خد كم حالي ويت كم وديت دسي قضابي بيه من البداية عمانتا زاروكي من يعني حياتا من نماية جدستي زاروكي وي إيو نارين شوية سي حب چار حب شونا نارين ده بيخوي مانه ما قي هني سريجوا تباكم لاو هني جوارا نبن خوي والله دستي بابي يكسل بساقي دانا سر صوبا صو حتى نيبي صوبك وكا صوتكي آقربو قما هي سيرين نديات ما قي آجيا مناكرة دليوه ما تشواه المالي سري قداتي نزاروكي يكسل بيخوي سري بيقازينه ونظان برشينة تينة برشينة تعزينة مش بنا شا آيلا منو بنا شو مخيل منه كندروكي واضح هون تسيق درجي منه كن أزيدي هي بيا شجوبكم أبصر كده هرم تاج مر ببين ريكي بيدن بيشا من أزهرم أزم قربانا وما تشتك بكيج وقديا بدوستي و هم شاركي بكن ومجدبي خلقي درخن يعني حياتها ما نمايا هاو قي سلامتي نمايا ما عدالة وايا قي ما خيات وناموس بيركا مرو تانية ما حياتها ما تشويا أم جواري خو أم حبس بونا أم صوتينا أم هاجر بونا أم درو ديرتونا كتنا يرو خويج مرتنا خويج منو قيزا مرتنا دنكتيوه دنگت خوش بد ما فهم کرد که اگر عدالت ما کنه به عدالت خلکیش مرا نابه نه عدالت کسیش مرا نابه ام بخوب خوش هبرا نبن ام کسیر نابن گوتنه تا پر تاثیر لمکرد تو بیجی مادم که مهونش خورا وکه مزن قبول کرنه وکه ریبر قبول کرنه دانه پیشی خواه گره خودی لما در کبن گره ام خودی له در کبن کسی که متونه عدالت خلکیش از مالا و آوا خودش و راضی به ام هیوید کن کدامه که کن دو اف فلاکت جورتی رابه سلامتی به یکسل جی انت جی حالیم جی و عدالت جی خواه ببینه او جی در که بندر و آمین نارین جی بو ملک نارین بو ملک خده قیزا من نیله خده حقی نارینه ها ای باشه از خود تک عریف مالاته آوا هر هبی مالا وجه آوا سر شعبي سر سري من ربيع عالمي رسول اكرم دمك دوران في قنجبينا بيشياوه قازم خديت إيرو حالا هم والبرتقى فيها حيري نكا قازم قربان برال و اولایی سعید در کردن و اولایی sadece malbata arif tenenine sadece keçe arif tenenine ve olayı ser şerefa kurda teve ser namusiye kurda teve ed xwazim ki kurmaj ve olayı sahip derkeve be haqiya nebe dereva be haqi birer le sahip derkeve mala ve teva ve xwedê peyxember ji we razî be مالا تجی آوا هیوید کن مسئله حال به باران تشتکید بیجی آپا مالا تاوا تمگداری کر خودی پیغمبر سر راضی به از تکرار دویمش بای خاطر خودی یعنی مالا میجی ای آپی میجی خودی هر یک پنشاش گدر مال دنگی یتیمن یعنی ای دستی ویدگیجه ویجی قمره ایلشتمای برا دستی اختی اقصاب وجدان خوش بای رحمتلیش بای نارین
بۆی خاطرێ خودێ دەستی دیگژێ برا بگژێ ئەvê قەمەرە ئیلەشمیش بە هەر تشتەری وەست ئەس هەوت کامیە ژوە بخواست ماڵەوە هەزار جەڕاوە هەمش قەمەرەی تو نەبوو باشێ بەران لێرە ماڵا سالیم ماڵا من 4-5 یەتیمەی دەنگێ من تێ دەنگی تێ ماڵاوە ئاوا سەر چاوە و غوربە هادی شەف باش کێک عریف ماڵا تێژی ئاوا شتەڕێژی شێف باش سەرێ من خودی پێغەمبەر شتێ ڕازی بێ ئەوەڵێ ڕۆنی باش باش پڕ تەشەکر دەکەم مەواڵی بێدانتوانە گوتان داگی ئەژی خاطر بخوازم ئەزرێ دوێ دەرێدا حەوژەیە بەهاوی نەڕینا چاپەمەنیا تورک مەدیا تورکیا کە پێشکەشی مەکرد ئەم حەوژەیە بووی هەواڵی نەنەڕە ئەڤاقلەی چاپەمەنیا تورک سەد جارژمارە گوتیە تەرۆریست و مزانم واوە ئەم بوی هاوی نکالی بنەرە حەوژەیە ئەv ئەم هین لێکۆلینێ سەر بکن ئەv راپۆرên wê da dîtî nivîsandin em wan lêkolîn lê ser bikin lê binerin bi hawê qanala CHP û Suzcitî û adin firotin me em nikarin vê hawal vê bijarî binerin lewra em dibînî jî niha di delîlên wê dawiyê da ev tişt cuda dibin silav û rêz ji bo we herda biraya Arîf Luqa baş bine ji ser serê min serçavê min silav û rêz باشه سەرچاوێ من ئەوان ئەس خاطر دوات خەزم ji destê me ew qas hat bihêviya rojên xweş bihêviya rojên ku edalet ciyê xwe bibînî بحقيقات وعدالات بحقيقات وعدالات سرچاوة